Shouldn't you be having a United Life funeral policy? Funeral benefits are paid out in 4 hours. Give us a call today and see how you can enjoy the many benefits we offer. Kuhlile masitla mahlenge lesibili kwaba kuhle ke kuhlangana lapha ke Eswatini TV sihlanganiswa ngito kweTindzaba dakusihlwa lendawo ethululwa ke ngilindo kuhlewa kamasuku anaye zama wakanzimanze asiqala ngibatona ke nathi lethamba embili lomuhla Ndvunankulu usukile kuleli kuyomelela silo inkosimsatu wesithathu emhlanganweni welishumi webaholi babohulumende nemave lasevenikatini leAfrika netihlengete eCaribbean kanye nePacific loseluwanda eveni leAngola. Liphinila Ndvunankulu selicinisekise sive ukuthi mhla ka-13 kulenyanga kwekuhamba kutawuba khona futhi tonke tinhlangothi tahulumende titawusebenta. Timbonga setiniketeli tiko letemafa ingabane lebutsa umthelo kanye neluhlangothi lolukhicita timpahla emalanga lamatsatfu ukuthi tikhulumisane kute kuphume likhambi malana netikhalo letikhona letiphatselene nemthelo. Mugeli Phathizo Msibi utawuthulela tona ke Tindzaba temidlalo ke sive ukuthi ngabe kutona tipi la siphathele tona lomuhla Mdlondlo. Asivusele masuku sivusele nawo babukela emakhaya temidlalo nje ukuthi ifahla masuku kusho nje ukuthi iMorocco phela sengiyele tawuchubeka iphakamiso umjeka waAfrika njalo kusekuyo quarter finals enzabe yemhlaba kanike la even MTN Premier League behlomelisa labo labadlale kahle enyangeni ya October kanye na November sitawufaka kabanti ngaso isikhathi setemidlalo ukuthi ngabe ebobani labo badlali labahlomelisiwe. Noma kanjani ke Mugeli sitawuthula ke tona temidlalo ngekhamba kwaso isikhathi kwanyalo asingene kuto ke Tindzaba ngalokugcwele. Ndvunankulu Cleopas Dlamini usukile kuleli kuyomelela silo inkosimsatu wesithathu emhlanganweni welishumi baholi babohulumende nemave lasevenikatini leAfrika netihlengete eCaribbean kanye nePacific loseluwanda eveni leAngola. Ndvunankulu utawuphindze yachubekele eveni leMelika lapho ayomelela khona ingwenyama emhlanganweni wemave elifikati leAfrika kanye neMelika. Lo mhlangano lo-7 le-Angola utawubanjwa mhla tiyimfica kuya mhla tilishumi kulesetulu kanti loyo lo-7 le-Melika umhla tilishumi nakuthathu kuya mhla tilishumi nesihlanu kuyo lesetulu. Ndvunankulu Cleopas Dlamini uchaza kabanti ngale mhlangano. Lapha-ke siyawubuka cishe umhlangano lo cishe ufana nangobe siye kuwo siyakhuluma sekuguquguquka kwelitulu isimo sekuguquguquka kwelitulu kuphindze kubukwe the peace and security bonakala ukuthi the peace and security tiyadisturbeka njani emaveni lamaningi sekukhona crime kunabo trafficking so lamava obukusana ngaloko sethothi ngoleto dingagonywa kanjani osana sesicedzile kulowo mhlangano loyo sabe sesiqhubekela eveni laseMerica apha khona siyohlangana khona kuyasho ukuthi Africa United States ne-Africa Heads of State Summit shoso umhlangano lo lapha emava ase-Africa onke ayohlangana nelive laseMerica kubanjiswana nakhona kute-development ngoba siyathi ukuthi iMerica ibambisene kakhulu namave ase-Africa. Ndvunankulu uthi tisombululo letitawutsatfwa kulo mhlangano titawulisita live leSwatini etinhlelweni talo tentfutfuko. Etindzabeni teSwatini TV nginginelisiwe Ndlangamandla nginambongwa Dube Esikhuphe. Liphinila Ndvunankulu Themba Masuku selicinisekise sive ukuthi mhla ka-13 kulenyanga kwekuhamba kutawuba khona futhi tonke tinhlangothi tahulumende titawusebenta. Masuku uthi uhulumende ngeke yazumele simo sokwesatshiswa kwebantfu kanye nekukhinyabeta tindlela tekusebenta. Masuku bekakhuluma emhlanganweni beTindzaba emahhovisini etindvuna tembuso eMbabane. Letintfo letihlongotwako ngilabo labafuna kubhubhisa live ngokuthi mhla ka-13 December 2022 batawuvimba ukuthi kubete tekuhamba eveni
lokhu ke kuganga nje lokukhulu longathi ukuthi ungakuchaza ukuthini ngoba nalabo labakuhlela koloko bantu laba ngenato tinhloso letinhle ngelive ngilabo bantu labajabulako kubona abantu bahlupheka labajabulako kubona abantu ba nebulukhuni bahlangana nebulukhuni bantu labajajuliswa ukuthi lalaba bathumako bate banika lokho laba banika kona bataqhubeka bakuthole ke eMaswati angakhoni ukuthi amalungelo awo aqhubeke ngendlela nawuvale nje tekuhamba usho ukuthi umuntu lekufuneka ahamba ayogeza tinso etibhedlela idialysis atahamba umuntu lofuneka kwenta chemotherapy esibhedlela anesifo semdlavuza usho ukuthi etahamba ufase transport wena umuntu lofuna kuye emsebentini ufasile wena ate aya esikolweni lofuna kuye emsebentini akhona ngoba wena uvimbile naletinye izinto letifanele ukuthi tentiwe ngumuntu ngelilungelo lakhe uvalile wena ngetinhloso takho letingeke tisite live anginike ke isiqiniseko nekusho ukuthi ngalomhla ka13 itransport itabe isebenta kule live akunosukuma umuntu amemete lemahlathini emenene amemete into athi takwenteka even bese siyathuthumela sisive sonke asikhululeke nje tabe khona tingcole emgwaqweni asikhululeke nje bantu ba emsebentini ngoba hulumende ngiyaphinza atakuvumela lobubi lobo utawukhipha konke lokukhona kwekuvikela eMaswati nokuthi lesimo singenteki bantwana batawuya esikolweni batobhala ama-exam baphase bomake labathengisa etimakethe batawuya bantu labafuna ukutiyela emsebentini nasetibhedlela njalo sengibalile batakuya nje nalabafuna ukuthengisa emaloli latahamba eNingizimu Afrika noma boMozambique atathwala nje imithwalo yawo ngoba uhulumende atakuvumela lokho. Indvuna yetemidlalo temasiko netindzaba tensha Harris Bulunga ithi libandla bacondzisi lenhlangano yamakhono nemasiko linebantu labamelele tongana tinhlangothi letingephansi kwalenhlangano. Ndvuna beyiphendvula indlebe yesikhulu kulenzela umbuto lothi yini lelibandla lide bantu labasha kanye nebahlabeleli labasakhicita. Lilunga lephalamende lenkundla yaseNzingeni Lutho Dlamini lishukumise ukuthi indvuna yetemidlalo temasiko kanye nensha Harris Bulunga ayitshele indlu ukuthi insha nebantfu bemakhono batawungena nini ebandleni lebacondzisi benhlangano yemakhono nemasiko njengobe kwenteka nasetinhlanganweni tetemidlalo. Asikefikini isikhathi sekuthi indvuna izame ukuthi leli bandla leli lifane nebhola. Ebholeni akukhomba indvuna, the associations themselves decide ukuthi sitawufaka lo nalo. It is not like indvuna lekhombako, and they are the practitioners. I think that's where I was coming from. I'm not even talking about the current board. To say no out, youth. Yini ungafaki bantu laba young, laba energetic, laba innovation. When a minister, it's another question. Innovation go iqhamuka soya lapha ku70 ayiqhamuki like 18 to 35 le innovation locabanga ukuthi tawendeka minister uyibuka kanjalo. Angibekise nga-Akheswa le nhlangano yema-gospel artists ine-association yayo, president wakhona ukhethwa ngilama-member labahlabeleli, naye ungumhlabeleli lo president because vele association yalama artists e-gospel, but the association must then subscribe to Arts and Culture Council, which is the policy making body yelive. So sekunemehluko lapho ukuthi the artists
can have their association, but executive positions. But this is a policy-making body, let's say, interest totally different. At a case, usangembexile, kunaswama, lelinye lunga, president, walo swama. It's an association, ukhetweng artists, kuthi sibukele interest ethu la. But in a singulmende, sesibuka interest elive, ukuthi in terms of formulating regulations and policies, bobani lesicabanga ukuthi bangasichubela lo msebenzi. Indvuna yengetene ukuthi lokunye lokufuna kucapheliwe ukuthi angeke umhlabeleli aphathwe ngumengameli wakhe enhlanganweni bese lo mhlabeleli uphinze uphatha loyo mengameli ngekuthi abe sebandleni lebacondzisi lelengamele yona leyo nhlangano. Ndizabente Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nasikhumbuzo Dlamini eParliamente. Inhlangano yethengiselana emhlabeni ye-International Trade Center ihlangene nezinhlangothi letahlukene kubuka ukuthi yini lengentiwa ukuqinisekisa ukuthi bosomabhizinisi bakuleli bazuza ngalokuphelele ezivumelwaneni senhlangano lebunye bemave labamhlophe kanye nemave laseNingizimu Afrika i-EU SADC Economic Partnership Agreement. Akhuluma eRoyal Villas ezulwini thulilezwane losibambe kuba ngumxhumanisi uthi bafise ukuthi bosomabhizinisi bakuleli bakhe inzuzo lebonakalako ngaphansi kwalesivumelwano. Ngeminyaka wanga-2016 emave enhlangano yebunye bemave ase-Afrika i-SADC kanye nenhlangano yebunye bemave labamhlophe asayina sivumelwano setekuthengiselana. Thulilezwane umxhumanisi enhlanganweni yetekuthengiselana emhlabeni i-International Trade Center kuleli uthi kubukeka kwangathi bosomabhizinisi bakuleli abazuzi ngalokuphelele kulesivumelwano. Sifuna nje ku-understanda lokho ukuthi ingabe yini lelenda bosomabhizinisi bangakhoni futhi usitolo elinjani laba ngalithola ku-ITC supportwa nge-EU kuze ukuthi bosomabhizinisi bakhone kwasebenzisa lamathuba exporter ngaleyo ndlela kutawunyuka i-economy phinze kuvuleke amathuba emsebenzi eveni. Lobukete kuthengiselana inkapaneni yahulumende lekhanga abahlanyela imali Eswatini Investment Promotion Authority bongani njangase uthi batimisele kwelekelela bosomabhizinisi bakuleli. Yole information labayidinga kubosomabhizinisi bangeta kithi noma kuma Chamber of Commerce abo tinhlangano labasebenzisana nato temabhizinisi titawukhona ukuthi bese setiyahlatiya ukuthi wo wena uthengise amatamatisi asese sikubukele ukuthi lena bafuna amatamatisi ukuthi avuthwe kanjani bese bamniketa nezinombolo nokuthi ungathi uchumana nabo bandela batho sitawukhona lokukutfolela konke lokho. Lesivumelwano sifaka ekhathi icekiswa kwemigomo leyengamele kwekuthi impahla yatiwe kwekuthi isuka kuphi i-rules of origin. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube ezulwini. Tibonga setiniketela tiko letemafa inkampani lebutha umthelo kanye nohlangothi lokhicita impahla emalanga lamathathu ukuthi tikhulumisane ukuthi kuphumela ikhambi melana netikhalo letikhona liphathelene nemthelo. Lokhu kulandzela ukuthi inhlangano yosomabhizinisi eSwatini yethule imivo netikhalo. Likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemafa endlini yetimbunga belilalele imivo yeluhlangothi lolukhicita timphahla mayelana nemtsetfo lokhankanywako we-VAT Amendment Bill. Beluhlangothi lwetimphahla bakhala ngekuthi lo mthelo utawulimata loluhlangothi lokukhicita timphahla. We have a potential as a country to advance the textile industry. Last week, we were talking to one of our suppliers who wants to move away from China at the auto producer in Africa, in Swaziland to be specific. But under these conditions, le competitive pricing, le stronger home manufacturing is not going to happen. Ito apply kanjani le VAT on the service? And uma ngabe i-apply either of the options between standard rated, exempt, and zero rated, kusho kuthini kule industry? Timpunga tibeseke titfola litfuba lokubuta imibuto. Lokubakhalisa lemuva bekuyini bake bamisa nohulumende enkantolo ukuthi athi siyakhala ngifuna kufa lapho. The reputation ERS has in this country is you've literally bled companies and people to death. And that needs to change. Umsebenzi wahulumende is job creation. Certainly not ekucetha umsebenzi. Lokhu
ungathi impunga tonke tiphumile, it was causing us to lose sleep. When you hear people are at risk of losing so many jobs, there's no way you'll sleep because batawuba kuphila abantu. Umcondzisi wetemtsetfo yenkampani endokoleka umthelo Henry Sukati uthi ke leli bandla lifise kubona emabhizinisi andlondlobala. Lokuphika ukukhulumisana kwethu sabe sise-understand le industry ngoba besingayati nanasi le industry. Beyinto njengoba nani kube kusha kini nimangelani manikuva seniyakwathi kojanyalo. Nathi besingayati basimase basichazela sasimase siyati sobe siyabona ukuthi hayi phela la kufanele ku-exempt ugedeni asilo lakhe leli yadi lomuntu sengizama ukuchaza ukuthi uhulumende bekusimakhulunywa naye bekalalela eve ende lokuthithela ngakwena sekusencane ukuthi asimakende something kungafiki lapho ngifuna kufike khona mina ngicela ukuchaza nje kulo ukuthi akabuyele emva umthetho vele uchubeka uyembili ngibuya indzaba ye-consultation labashito ama-stakeholders ukuthi nanyalo sekuvala indzaba ye-exemption ababa-consult bahlonishwa with all due respect I think that is unfair ngani ngalokuthi nyalo kwashintsha umthetho solume kanjalo ukuthi igazethi lephumile. Timpunga ticele letinhlangothi letintsatfu ukuthi tehlale phasi tilungise letinkinga letikhona kungakapheli emahora langu-48 etindzabeni kubika Sondomlangeni nginethemba Shabangu ePhalamende. Inkampani lebolekisa ngetimali iphindze isekele bosomabhizinisi Finco seyitfole ticelo leting-101 tabomake labatsengisa timbahla labashelwa impahla yabo. Ngekusho kwemcondzisi wetemabhizinisi lamancane etikolo temabhizinisi Mleleki Dlamini, imali letawuniketwa labafake ticelo inganga 365,000 emalangeni. Applications sesinawo ngafika kubo 101 kuyajabulisa ke kufa lokuthi Finco sokhona ukuprocessa langanga 67 la amount to 335,000 njengoba sikhuluma nje. Lalasele ke lalabo 35 uthembisile nawo lokuthi evikini noma mabili utabese kakhona lelokuthi awaphindze futhi awa-assess nawo khona ukuthi aprocesseke. Siyathemba lokuthi bomake batawuchwe basibambise sibe nemihlangano eminingi nabo size sifike la sikhona khona sikhulumisana nje ngekuthi nangu ama-documents lafunakalako basita ke namasipala usibambisile kamanzini edolobheni lokuthi kuze kufike lokuthi le process siyicethe sifike lapha sibonge nje nakhulu nakuFinco lokuthi aphindze futhi aba flexible kulama conditions lesacela kiwo. Siyathemba lokuthi nabo ke bomake batawuchubeka basibambise ngekuthi ba repay ama loans abo sibone ukuthi amabhizinisi abo atawuchubeka kanjani. Ngeke kugcine lapho futhi nje solotandla tivulekile akhona ama products lamanye lesinawo emabhange njengabo Eswatini Bank nalamanye ke emabhange la guarantee under le small scale enterprise loan guarantee scheme nakhona bangasonzela batawukhona kusitakala emabhizinisi abo akhona ukuthi akhule andlondlobale. Inhlangano yebunye bemave labamhlophe European Union seyesekele iHouse on Fire ngemali elinganiselwa ku-1.8 million emalangeni letawusebenta elihlelweni lelihlose kuhlanganisa abahlabeleli esifundeni leSanders neAfrika lolubitwa ngele collaboration. Loku kuvetwe ngilomelele lenhlangano kuleli Tindzaba Shomelova ngesikhathi kusukunyiswa loluhlelo ngokwemthetho eHouse on Fire eMalkens. Lobukete kumaketha eHouse on Fire Bongani Dlamini uchaza kabanti ngalolihlelo. Ukuthi ke sifuna kubati ama-artists eMaswati ukuthi banelithuba lekusebenzisana nalama ama-artists ngebekisa sebenza nawaseMozambique, eZimbabwe, eBotswana njalo njalo. Lapho khona ke bakhona kusebenta bakhe ingoma kanye kanye. Kutabe kuvule ama-applications nje ngalesine lapho khona ama-artists lafuna kuba ne-collaboration nemuntu angakhona ku-apply khona. Ukuthi bangaye website yethu bayotfola khona www.bush-fire.com. Lomelele i-European Union kuleli Tindzaba Shomelova uthi besekele umsebenzi ngemali lelinganiselwa ku-1.8 million emalangeni. Uthi bantfu labasha bayadzinga kwesekelwa kutemculo ikakhulu ngobe bathike madeke kakhulu ngesikhathi kubhedvuke umkhuhlane i-COVID-19. House on Fire won 100,000 euro for the project, and we are particularly delighted to know that what they propose, the collaboration, is a way to bring on board many different artists, many different professionals in the creative industries, and hopefully create not only some great hits that would make us all happy. I-House on Fire ithi kulesigaba sekuqala kudzingeka abahlabeleli labane. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube eMalkens.
Hulumende weSwatini kubambisana ne-Taiwan Technical Mission usemkhankasweni wekuniketa emaswati amakhono ekufuya tinhlanti telihlobo lwe-tilapia. Ngekusho kwemphathi walolu hlelo Andrew Su, lolu hlelo lubheke ukuthi lwenabele etifundeni tonke telive. Su bekakhuluma nakachaza ukuthi lolu hlelo lusebente kanjani futhi emaswati atawusitakala ngani. Bafuyi betinhlanti bakuleli bayachubeka nekutfola kuceceshwa ngekufuya kwetinhlanti ngenhloso yokuthi bakhone ukuthengisa batfole inzuzo. Andrew Su lobuke lolu hlelo i-Taiwan Technical Mission uthi lokuceceshwa kucala esigabeni setakhiwo letibhekekile. Every region or selection some fish farmer to help because you don't know how to desire your fish pond. You don't know how to prepare fish food for your tilapia. Sometimes need to know construction your fish pond. Always have problem. Always necessary somebody offer technical guidance for this fish farmer. Live leSwatini ngelitiko letekulima linetivumelwano nelive leMozambique letibuke kuniketa emaswati ematfuba kulolu hlangothi lwetinhlanti. Etindzabeni kubika Sondomlangeni, Nanelsiwe Nhlangamandla kumathapha. Mugelias buke wona-ke umbiko wetimali. Bukeli sasingena kuto ke temidlalo soveleke uma ngemumo phathizwe Msibi nato ke Msibi asive ukuthi nomhla usiphathelene kuto temidlalo. Sifisela maso kuphenza sifisela wona emaswati emakhaya. Tindzaba ke kuto temidlalo lesitawucala ngato ngiletithike tinhlambi letimbili letimeleleke live emidlalweni region 5 leqhubeka ke venda laseMalawi. Akahambi ke kahle la ngelinye lecala la lemidlalo. Letinhlambi lokungiheli hoy kanye na Damente Sos Hoy bekaqhuthelana ke esigameni se-50 meter butterfly kanye na 200 meters butterfly. Kanti ke Disos bekaqhuthelana esigabeni se-100 meters butterfly kanye ne-50 meters backstroke. Letinhlambi ke kubheke ukuthi diphindze tiqhuthelane elangeni lanamuhla. Kanike sichubeka nato sesingena kuto tebhola inhlangano ye-Premier League of Eswatini kanye nalabo labasekele imidlalo lokuyinkampani ye-MTN sebahlomelise ke badlali labahambe embili etinyangeni letimbili etendlulile kule season leshaya ku-2022 kuya ku-2023. Enyangeni yemphala bonga owamathebula lohleleka licembu le-Young Buffaloes senguye lothole komhlomelo wemidlalo lo wadlala kahle kanti ke uhambe ekhaya nemali lengu-6,000 emalangeni. Mathebula ke kwanyalo onemagoli lamane kuyo indzebe ye-MTN Premier League. Enyangeni yelweti Felix Berenhorst lohleleka licembu leMbabane Swallows lonemagoli lasihlanu emidlalweni lesiphohlongo nguye ke lothole umhlomelo. Kanti ke yena uhamba ekhaya naye nemali lengu-6,000 emalangeni. Ngaphansi kwe-National First Division Bongane Mvubu lohlalela i-Rangers nguye ke lothole lo mhlomelo wenyanga yekucala kuyo i-National First Division. Kanti ke yena uhambe ekhaya nemali lengu-2,000 emalangeni. Kani ke mbukeli kuto letinye letichama ngaphandle nje kungaba kuveta ukuthi ngaphansi kwayo indzebe yemhlaba lokuyi-World Cup lapho khona live leMorocco lebesekselelona kuphela ukuthi ke lichubeke limele le-Africa lincobile ke malishayo na Spain ngemva kokuthi kufike lapha ngama-penalties lapho khona likhona kuncoba ngemagoli lamathathu ecanzeni lokusho ukuthi iMorocco seyakhona kuwo ema-quarter finals alemndzebe yemhlaba lapho litawuthola khona nalo toncoba emkhathini wayo eSwitzerland kanye nePortugal. Masoko ingakolobe ngiphathele tona emaswati. Asibonga Msibi, licembu leMorocco Msibi lidlala kahle kakhulu. Ingabe kungenteka yini ukuthi liqophe umlando kube licembu lekuqala lase-Africa kuphumelela liwinele nandzebe yemhlaba? Amathemba asetulu mawubuka ngendlela labadlale ngayo mawubuka ukuthi bebadimisele kanjani. Ngicabanga ukuthi kungasitha kakhulu nokuthi bathole live ngathi iPortugal kulawa quarter finals njalo babonakele ukuthi mabadlala nelive lelisetulu bayakhona ukudimisela bakhonile kushaya iBelgium namhla bashaya eSpain akubuye lomunye lomkhulu siyethemba ukuthi batawufika ko ema-semifinals alenzebe. Awu nembala sithemba ukuthi ke batawulimelela kahle ke live kahle eAfrica bona ke bafana baseMorocco. Kanjalo ke mbukeli sifika kuso siphetho setindzaba lomuhla singahambi asiqiniseke ukuthi dona ke nathi lethambe embili lomuhla.
Ndvunankulu usukile kuleli kuyomelela silo inkosimsatu wesithathu emhlanganweni welishumi webaholi babohulumende nemave lasevenikatini le-Afrika netihlengete Caribbean kanye ne-Pacific loseluwanda eveni le-Angola. Liphinila Ndvunankulu selicinisekise sive kutsi mhla ka-13 kule nyanga kwekuhamba kutawuba khona futhi tonke tinhlangotsi tahulumende titawusebenta. Timbonga setinikete litiko letemafa ingabane lebutsa umthelo kanye neluhlangotsi lolukhicita timpahla emalanga lamatsatfu kutsi tikhulumisane kute kuphumele likhambi malana netikhalo letikhona letiphatselene nemthelo. Mugeli siyabonga kakhulu ukuhlala nathi sakuthola tona leti talomuhla mbiko isimo selituluke utawulandzela busuku bakho abebuhle usale kahle. Welcome to Friends Stadium. Everybody's ready. Wait a second, not everybody. Come on, dude, it's the FIFA World Cup. You're going to lose your seat, the ritual seat, the lucky one. Losing more than a seat, your team is going to lose. Where are you, dude? The match is about to start. Your friends won't hold on much longer. Excuse me. Finally, everything is in the right place. Hey, other hand. And you, do you have everything you need to believe? At Spar, we've checked every price, counted every coin, and cut every cost to bring you Spar Super Save a Week. Get even more for your money. Like 2-liter Spar Extra Shelf Life milk for just $32.99 and 1 kg Spar Quick Cooking Oats for only $19.99. It's Super Save a Week at Spar, 6 to 11 December only. Don't miss out. Exclusive to Spar Rewards customers. Pascal is showing his boss the efficient new technology they've installed. She is pleased, but now she's asking, why is that still there? Pascal explains that he hired a security goat to protect the data shed. The boss is not so pleased anymore. If you haven't upgraded to cloud storage yet, it's time to get business done better with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kuseka ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kuseka ibhizinisi yakho. Yiba nemusa simakadze emabuso Trade Center Holy Ghost Party Festival ngemhla ka 31 kuDisemba kuyabe kuyi 6 to 6